Yes, twongera kubaha ikaze mwe mukurikiye iyi channel ya David Osho TV, aho mumenyereye ko tubasobanurira amazina agiye atandukanye, inkomoko yayo ndetse n'ibisobanuro byayo. Izina rikurikiyeho uyu munsi rero rikaba ari izina rya Olivier. Olivier rero ni izina rikomoka ku rurimi rw'igifaransa, rikaba risobanura umuntu ufite imico myiza nk'iy'igiti cy'umwelayo cyangwa se olive tree. Ubundi iki giti cy'umwelayo gisobanura amahoro, ubwenge no kuramba. Mu mico itandukanye izina Olivier ryitirirwa igitsina gabo, naho iryitirirwa igitsina gore rikaba ari Oliva. Oliva naryo ni izina rifite inkomoko mu Kilatini, rikaba rifitanye isano n'ubundi n'iri jambo Olivier, aho risobanura imbuto y'umwelayo. Iyo rero ikaba ari inkomoko n'igisobanuro cy'izina rya Olivier. Yes, tukaba dusoje rero, utarakanda subscribe ikanda hasi, kandi like, dore comment, tubwire izina twazagaruka gutaha. Murakoze, mukomeze mugire ibihe byiza, turabakunda neza cyane.